ese wabyemera ko ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhereye muri Kivu y'Amajyaruguru ukageza muri Kivu y'Amajyepfo byamaze gushyirwa ku mugaragaro mu maboko y'ihuriro rya politike n'igisirikare rya AFC M23? Ese wari uzi ko inyeshyamba zirwanira mu mashyamba ya Rucuru na Masisi ubu zifite ubushobozi bwo kohereza intumwa mu mutima w'i Burayi zikajya mu mahoteli y'akataraboneka i Buruseli zigatangaza imibare iteye ubwoba yuko zimaze kwigarurira ubuso bungana n'ibirometero kare ibihumbi 34 ndetse zigacunga abaturage basaga miliyoni 11? U Rwanda rungana rute? Ibi si ibihuha, si inkuru zicirwa ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ni inyandiko y'ibanga yashyizwe ahagaragara muri izi mpera z'icyumweru. Inyandiko yemeza bidasubirwaho ko ikarita y'intambara yahindutse kandi ko intambara itakiriyo gufata uduce duto, ahubwo ari umugambi uhambaye wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi no kongera kubaka leta ya Kongo bundi bushya. Uyu munsi tugiye kwinjira mu isesengura ryimbitse y'ibyatangarijwe i Buruseli mu Bubiligi. Tugiye kureba uduce AFC M23 yemeje ko yamaze kwigarurira, ikibi bivuze ku bukungu n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'impamvu nyamukuru ituma badashobora gushyira intwaro hasi. Reka twinjire mu isesengura. Muri impera y'icyumweru dusoje ku matariki ya 26 na 27 Kamena 2026 mu gace kitwa Diegem gaherereye mu nkengero z'umurwa mukuru w'Ububiligi Bruxelles habereye inama ikomeye cyane. Iyi nama yabereye muri hoteli ya Crown Plaza Airport, ahantu heza hatatse icyatsi kibisi hatanga ishusho y'amahoro, ariko hakaba harimo gucurirwa umugambi wo guhindura amateka y'igihugu kinini kurusha ibindi muri Afurika yo hagati. Iri nama ya mbere mpuzamahanga y'ihuriro ryitwa Mouvement Radical pour le Changement cyangwa se MRC mu magambo ahinnye. Iyi nama yari ihurije hamwe abanyapolitike ndetse n'impuguke zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Icyatunguranye, icyateye igikuba nuko iyi nama yitabiriwe n'intumwa zihariye, harimo Alliance Fleuve Congo no kuvuga intumwa zaturutse muri AFC M23, aho iyi AFC M23 yohereje intumwa zayo bwite ngo zihagararire iri huriro. Izi ntumwa zari Jean-Jacques Mamba ndetse na Adam Charwe Munduku, umugabo wahoze ari umuyobozi ukomeye mu ishyaka rya Joseph Kabila ariko akaba yarafashe icyemezo cyo kwinjira mu ishyamba. Ariko uyu munsi inkuru si ukumenya ngo Adam Charwe ni muntu ki. Inkuru nyamukuru yateye ubwoba Kinshasa n'ibyo izi ntumwa zatangaje. Mu ijambo ryanditse ryateguwe n'abayobozi bakuru ba AFC M23 harimo Colonel Nanga uyobora urwego rwa politike na General Major Sultan Makengo uyobora urwego rwa gisirikare. Reka dusesengura ibikubiye muri iri jambo kuko ari ryo pfundo ry'inkuru yacu. Icyambere gikomeye cyane cyatangarijwe muri iyi nama ni imibare yerekana ubushobozi n'ingufu AFC M23 imaze kugira ku kibuga cy'imirwano. Kugeza ubu muri uku kwezi kwa Kamena 2026 ubuyobozi bwa AFC M23 bwatangarije i Burayi ko bugenzura ubuso bw'ubutaka bungana n'ibirometero kare 34,300. Kugira ngo mwumve neza uburemere bw'uyu mubare, reka mbibagezeho mu buryo bworoshye. Ibirometero kare 34,000 n'ubuso buruta kure cyane ubuso bw'ibihugu bimwe na bimwe byigenga hano muri Afurika. Urugero rwiza, igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ubuso bwa kilometero kare 26,338, mu gihe Burundi bufite 27,834. Ibi bivuze ko AFC M23 ubigenzura ubutaka buruta kure u Rwanda cyangwa Burundi. Ikintu giteye ubwoba kurutaho ni umubare w'abaturage batuye kuri ubu buso. Intumwa za AFC zatangaje ko ubu bafite abaturage bagera kuri miliyoni 11 bari munsi y'ubuyobozi bwabo. Miliyoni 11, aba n'abaturage bakeneye umutekano, ibiribwa, ubuzima n'ubuyobozi bwa buri munsi. Kandi koko muri iyi nyandiko AFC M23 ikaba yamaze gutangaza ko yashoboye kugarura umutekano muri ibyo bice, yongera kubyutsa ubukungu buciriritse, ihuza imiryango yari ishyamiranye ndetse inakumira icyorezo cya Ebola cyari cyugarije ako gace. Bakoresheje amagambo kugira ngo bagaragaze ko leta ya Kinshasa yananiwe, bityo bakaba bari kugaragaza ubushobozi bwo kuyobora igihugu nka leta ifatika. Ariko se ni ibihe bice ubundi berekanye ko biri munsi y'ihuriro bagenzura no kuva y'ihuriro rya AFC M23 kugeza ubu?
reka dusome neza amagambo yakoreshejwe mu kwerekana intashyo zivuye mu duce bise uduce twabohowe. Batanze intashyo zivuye mu baturage ba Bunagana, Lubero, Masisi, Rucuru, Goma, Bukavu, Minembwe, Kavumu, Ijwi ndetse na Minova. Ese mwumvise neza amazina y'iyo migi? Ntabwo bavuze Rucuru na Masisi gusa nk'uko byari bimenyerewe mu myaka yashize, ahubwo bashyizemo Goma, bashyiramo Bukavu, bashyizemo Kavumu, Minembwe ndetse n'Ijwi. Kuvuga ko Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ari uduce twabohowe n'inyeshyamba. Bivuzwe n'intumwa ziri Buruseli mu ruhame, n'ubutumwa bukomeye bwa gipolitiki. Bivuze ko inyeshyamba zitakibona nk'abarwanyi b'amashyamba, ahubwo zifatanya n'abanyapolitike bo mu migi, ku buryo bemeza ko iyi migi ikomeye yose yumvira amabwiriza yabo. Bavuze mu magambo yabo ko AFC M23 yagumishije ubutaka bwabohowe bufunguye kuri buri munyekongo wese, nta vangura rishingiye ku bwoko cyangwa uturere, kandi bongeraho ijambo rikomeye ngo murabahamya ko ari Goma ni Bukavu abanyekongo bafite ubwisanzure busesuye mu ngendo no mu gutanga ibitekerezo. Ibi no gushinyagurira ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaburijemo imyigaragambyo Kinshasa. Ikindi kimenyetso cy'imbaraga berekanye ni ifungurwa ry'imipaka. Kuri wa gatanu ushize tariki ya 26 Kamena 2026, imipaka ihuza Goma ndetse n'umupaka wa Rusizi byose byongeye gufungurwa igice kimwe. Ibi AFC M23 yabikoze yerekana ko nubwo igihugu cyugarijwe bafite ubushobozi bwo gucunga urujya n'uruza, kongera gufungura imigenderanire n'amahanga no kwerekana ko bahagaze neza kurusha uburyo uruhande rw'Kinshasa rwitwara mu bihe by'ibibazo by'umwihariko muri iki gihe cy'icyorezo cya Ebola. Ariko se iki kibazo cyose gishingiye kuki? Kuki aya mashyirahamwe yose, amashyaka ya politike n'abasirikare bahagurukiye kurwana leta yatorewe i Kinshasa? Igisubizo gishingiye mu itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri inyandiko y'Buruseli, ubwo ni inyandiko igaragaza ijambo bavugiye Buruseli mu Bubiligi, AFC M23 ndetse na MLC basobanuye neza ko urugamba rwabo ari rwo kurinda itegeko nshinga ryo kuwa 18 Gashyantare 2026. Kuri ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, uwo bise mu nyandiko yabo cyangwa mu mbwirwaruhame zabo, generali w'ubukimbirane bwakoze ishyano ryo gushaka guhindura itegeko kugira ngo yigumire ku butegetsi ubuziraherezo. Iri tegeko nshinga ryo muri 2026 ntabwo ari urupapuro gusa, yari amasezerano ya Repubulika yahuzaga abanyekongo bose nyuma y'intambara z'urudaca zacitse mu myaka ya za 1998 kugeza 2003. Guhindura itegeko no gusenya amasezerano y'amahoro no gucama abaturage bice. Mu magambo akakaye cyane, inyandiko yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo kuba ari igitugu. Ubutegetsi n'ubutegetsi bw'igitugu gishingiye ku bwoko n'ivangura. Bavuze ko iri tsinda riyobora ubu ryazamuye ruswa ikagera ku kigero cyo hejuru. Bafata inzego zose z'igihugu, bica amategeko arengera rubanda, bagira ishyamba inzego za leta, bazigabanya amoko, bafunga abatavuga rumwe nabo, ndetse basenya igisirikare ku buryo igihugu cya Kongo basanga kiri kugurishwa mu byiciro gihabwa utanga menshi. Niyo mpamvu bakurikije ubusobanuro bwabo bashize amanga bagatangaza i Buruseli ko bafite misiyo imwe rukumbi. Bafite misiyo ngo yo kongera kubaka leta ya Kongo bundi bushya, kubaka inzego z'ubutegetsi, inzego z'umutekano n'ubukungu uhereye ku musingi, kuko bemeza ko Kongo iyobowe na Tshisekedi isigaye ari ibisigazwa byatandukanyijwe. Basoje inyandiko baha icyizere cyinshi abarwanyi babo n'abashyigikiye impinduka mu mpande zose z'isi. Bababwira ko urugendo batangiye nubwo rugoranye ruzabageza ku nsinzi bidasubirwaho. Bati tugomba kongera kubaka ibintu byose turi hamwe. N'isesengura riteye ubwoba ku butegetsi bwa Kinshasa. Iyo urebye uburyo iyi nyandiko isobanutse, uburyo imibare itangazwa ku mugaragaro i Burayi, byerekana ko urugamba rwa diplomasi ruri gukinwa mu rwego rwo hejuru cyane. Kwemeza ko ugenzura miliyoni 11 z'abaturage ukanabivugira i Buruseli,
aho amahanga akomeye yicara ni ugutanga ubutumwa ku muryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko leta ya Kinshasa itakigenzura uburasirazuba bw'igihugu. Ese leta ya Felix Tshisekedi Tshilombo igiye gukora iki mu kuburizamo iyi kampanye ikomeye iri kubera mu mahanga yongera ku masaso ari kuvuga irucuru na Masisi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye? Ese kwigamba ko bafashe Goma mu buryo budasubirwaho na Bukavu byaba ari ikimenyetso kidasubirwaho ko Kinshasa yamaze gutakaza agaciro muri ibyo bice? Iki ni ikibazo twese dukwiye kwibaza mu gihe dukurikiranira hafi uko umutekano w'akarere kacu hindagurika. Ndashaka cyane kumva ibitekerezo byanyu muri comment kuri iyi nkuru hano hasi. Ese murasanga kongera kubaka Kongo bundi bushya nkuko AFC M23 byifuza ari wo muti w'amahoro arambye? Nimwibagire gukanda like, mukore subscribe ndetse mukande no kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho ubusesenguzi bwimbitse muri mwumva neza. Ukomeze kugira amahoro. Ni Pilot News TV nk'ibisanzwe naho utaha.